بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Aduh, miciknya mana pengajin? Tajwid apaan? Lari becek ustad nih. Tangan anak pengajian. Tanya akin apa itu gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek saya napa ngajin tat? Alhamdulillah lakar nyaman banyak orang ngunceng. Engki. Pola dari santri kim. Aduh, pula santri ni ka ponsel rasa pondok setunya ni kala yang ni sada jadi pula. Oh, engki. Menapi potre kau lebih bisa pengajaran ngaji dek gitu. Oh bisa. Aku lastari nak asar langsung pak kantor. Engki. Kalau nak ini ka banyak mun santri pula ni ka dari Yaman, dari Qatar ni kan. Apa? Banyak. Engki. Ki menapi dak ni kalau aku sebelum asar aku dak gitu ki. Ki. Nah, barokah lah. Engki. Mantar paring barokah bi siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laki. Nih kak, putre, kau udah saja nih kak, acara ngaji. Oh, okey. Laki. Nah, sebelum kita ngaji, kita harus belajar tentang makhorijul huruf terlebih dahulu. Kita mulai dari a'udzu dan bismillah, nanti
biar enggak ada tawallud seperti itu. Mari kita bersama, saya terlebih dahulu dan nanti diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makhorijul huruf harus tepat. Terus langsung mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kurang ya, ada tawalludnya. Dan nanti perhatikan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu masih ada ya. Seperti babi bubal. 1, 2, 3. Lali lubal. Lulan lani la'ana. Lulan lani la'na minal mu'lina nilan lani la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Seperti itu. 1, 2, 3. Rabbil alamin. Nah, seperti itu. Mohon sekali toh dari Bidan Kauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bitartil dulu. Makhorijul huruf harus tepat mengenai sasaran biar enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A-I-U-Ba. A-I-U-Ba. Coba kamu. A'udzu billah. Yuk. A'udzu billah. Kamu yang sampean yang ada di depan, ada di belakang. Yuk. A'udzu. Karasan, mulai lagi hitung. A'udzu. Ya, tak ngakan gele. Ya pekerjaan titik. A'udzu. Oh, Pak Lo dum pekerja kana. Dak remah, ngacen je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maria boleh. Ngacen je bejarina. Lalu memang tak usah ngaji. Oh. Lah. Ngaji buat malam boleh. Lah boleh. Kena ustaz atik kerana ya ngamu pola lo ngakan ngale yuk. Ayo ustaz dah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون. Nyaman suara kesana, telep ke hati. Ayo ngasih nak bayar. Assalamualaikum. Tang moret tade, teng ayo toju ngaci. Dan masalah ini tade. Sabun ntar kemudian. Oh. Assalamualaikum. Oleh ngira ngaji. Waalaikumsalam. Iya oleh, ayo masuk. Toju norok ngaci kapti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo baca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wis cukup galun ya nak kana. Tok ki intera ka undangan polan beda mustami'an i jelau. Dekuk pole beli pole dan nak ya. Dekuk lah beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas dia ramai ya. Santri ada kapir. Assalamualaikum tak? Salam. Tak ada tak? Enum. Ayat. Klop bayan ya saya kata. Dua kapir santri ni ada tak? Aduh ada cong.
ngalle dong. Tahu deh, padahal kok paling sabar ngaji. Kodem mata. Itulah karmun ngajari pakin kikir menolong lah. Kikir melolo deh aja. Kikir menolong santren banyak agungan dan ngalle ke ustad. Ustad nih. Tahu itu ustad. Ya iya tat. Kamu ustad ni sering dah mau ngajari sabar pakai suara nyaman. Oke. Celete. Lain beda. Kau hendak nu kau ustad deh. Ya beni deh ya tat. Mun pahe delagan lepas. Mau ngajar gigir menolong tak sabaran pakai gigi ngambulan. Coba gigir tahu kok. Bapak gigir tadi. Kok saya bentak orang yo ada rugi du kali. Kok bentak bagi kore ke ki kalah ki. Ada rugi dunia kali dia. Ngaji di nakap iya ada tak santri se ngaji kan kok beri aduh ngaji gak usah dekat kan kalau kerat tu goreng ngaran pulan kocan lah aduh halal tal bugocan ada santri mampus caran terus mabanya boleh lari kok tuh kure boleh le nyaman suara tuh la amun lihat hai Lami lo ngaji kangko dah remah, ni ngalle. Maya man sampai kerang tadi. Apa bang dia remah? Urikan yang ku jereng kong apa? La. Alo teti ya. Asal ku dah jereng kong ku. Katai. Hah? La. Mulai baik. Guru yang baik adalah guru yang mendorong peserta didiknya untuk berperilaku baik dan memberikan pelayanan terbaik. Sementara guru pemarah hanya akan mengarahkan muridnya melakukan penyimpangan dalam perilakunya, dan hal tersebut tidak hanya akan memberikan dampak negatif bagi murid-muridnya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana bitayyah qala sami'tu Anas bin Malikin yaqula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wasakkinu wa la tunaffiru." Dari Abu At-Tayyah, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permudahlah oleh kalian dan jangan mempersulit. Buatlah hati mereka tenang dan jangan menakut-nakuti. HR Muslim.